wamukelekile kwi-presentation yama-derivatives. Ama-derivatives uzobona ukuthi ila khona iy'balo ey'qala ukuba mnandi khona kunamanye ama-section mhlawumbe usuke wawenza. Asiqale-ke nge-derivative yethu sibone. Asidwebe islope sethu kwi-plane yethu kuqala, nansi y-axis yethu, nansi x-axis yethu embi, kodwa kumele sisebenze ngayo le. Nasi slope sethu, slope sethu lesi sihlaza. Kwi-slope esi-constant line njengalesi siyabona ukuthi singakwazi ukuthola islope sawo wonke lo line ngoba ungasinika islope esi-constant. Uline uqondile, ngakho slope sawo noma imaphi ama-point amabili kule graph angasinika islope esifanayo. Nanka ama-point ethu amabili sithi nje sizikhethele wona. Change in y lo, bese lo kuzoba u-change in x noma horizontal difference. Slope ke sethu sothi change in y, over change in x, noma delta y over delta x. The triangle imele u-change in noma u-delta. Change in y over change in x. Njengoba ngishilo ukuthi slope sethu kule graph sizoba constant. Asidwebe enye i-graph nge-curve ehlukile sibone ukuthi islope sethu sizoba njani. Nanka futhi ama-x and y-axis ami amabili nakhona ngoba ngikwazi phela ukudweba kodwa nongixolela. Curve yethu nayi nanso-ke i-curve yethu yabona ukuthi le curve uma ngase sifuna ukuthola islope sayo ngeke sikwazi ukuthola islope segraph yonke ngoba igraph ayinawo ayinyuki noma ayehli ngama-values afanayo njengale qondile kade senze ekuqaleni. Lena yona i-curved ine-shape engathi isa-round, ngakho ngeke sikwazi ukwenza islope segraph yonke. Kungamele sikhethe ama-point amabili kuyo le graph, kuyo le curve ukuze sikwazi ukuthola islope sayo. Nansi-ke i-tangent line yethu, tangent line, secant line le edlula kuwo mabili lama-point. Esikhombisayo njalo i-average curve yale slope, average slope yale curve njalo. Secant line leyo, bese i-tangent line i-intersecta omabili ama-point e-curve. Yabona ukuthi nayo i-secant line yethu kuleli elinye i-point lesibili. Nanka-ke ama-secant line ethu siwadwebile. Asiqhubeke-ke ngamanye ama-curves sibone ukuthi wona angasinika islope esinjani. Sidwebe ama-axis ethu, y-axis yami. Ngenza kangcono-ke le kodwa ngikwazi phela ukudweba, ngizozama kodwa nansi i-x-axis yami. Bese i-curve yethu sizoyidweba ibe nje kwi-first quadrant yethu. Nansi-ke, nansi i-curve yethu. Sizokhetha-ke ama-point kuyo le curve yethu esizothola i-secant line leyo sisithole i-tangent line yawo. Nanti i-point lethu lokuqala sizothi
u-a bese lana kuzoba u-f of x, f of a njalo, f of a sibenza ngo-a sengijwayele o-x, f of a no-a ama-coordinates aleli point lethu lokuqala. Asikhethe lesibili point khona la. Leli point ke sizolibiza sithi yabona kuma silinganisa sisuka ku-a no-f of a, leli point lethu lokuqala siya kuleli lesibili, ila khona sobe sibheka khona islope sale curve. Kodwa phela ngeke siyazi ukuthi ngeke sikwazi ukubheka islope sayo yonke le curve ngoba le curve ayikho constant, ayinyuki, ibuline oqondile, iyi-curve ayiwona uline o-constant. A plus h nanti futhi i-secant line yethu siyidwebile, uyabona. Bese la futhi f of a plus h. So lesibili point lethu ama-coordinates alo a plus h, comma f of a plus h. Bese ke i-distance phakathi kwa-a no-f of a no-a plus h, comma f of a plus h kuzoba ile slope esizama ukusithola. Ile slope esizama ukusithola. I-secant line yethu yabona ukuthi sinika into esa-guideline esikhombisayo ukuthi islope sethu sizobe simephi, ngoba phela i-secant iwuline oqondile osivezela i-average islope sethu. A plus h, comma f of a plus h change in y loyo. Phela ngithi sisebenzisa method ethi change in y over change in x. So sithi f of a plus h bese sithi minus f of a over a plus h minus a. Yabona so bayakhanselana la, sisalo no-h njengenjwayelo la ngaphansi, njengoba i-secant line yethu isikhombisile. So sizoba no-f of a plus h minus f of a over h, yabona ngoba o-a bethu bakhanselanile lapha enzansi. I-limit ke uma u-a u-approacha, u-h u-approacha u-a u-0, uma u-h u-approacha u-0 ncese, ka f of a plus h minus f of a over h. Nansi ke i-tangent line yethu. Nanso ke i-formula noma i-slope sethu siphume naso kule curve besidwebe la, siphume no f of a plus h minus f of a over h. Uma u-limit u-h u-approacha u-0. Ngalo uma u-approach u-0 kusho ukuthi usuka ngakwesokudla isandla uyela ngakwesokunxele. Yabona ukuthi impela ama-derivative awanzima. Mhla usutholile nje ukuthi yini okumele uyisebenzise alula kabi.